Kasenda town council itangire gukora mu butongore izuba ryanyuma abazyo ekahindurwa town council mu mwaka gw'ibyesenze gw'2014-2015 konka yaremwa kutandika habwa ibara rya sente wahiko mu town council enguuto zirime byena nizo ziri kutangira amaizi marungi aha n'ekiroto kandi n'abashawo b'amarwariro nibajyangwa embera ati nungi twine poor road networks Kasenda town council n'ubu turabe turi town Kasenda n'ekikaro ekihangirwe omungero yacyo eki enguuto kuzombe kazigumire kandi Kasenda nemwe habikare bine enyanzi ezireka mwenda cyatuma okumbeka enguuto n'emihanda cyaguma kitwa cyaro kitu cya Gwantenzi wodi twine na amaizi tugura gasirindi bishate kipira twine hona tapu nezi nimwe ndio tukwenda batukolera muzi bito kwa koma meya atera nk'amani kwa tamizi atkolera enguuto abana bitu bashomeze Okurahiza Kabarore District Wash Master Plan y'umwaka gw'2018 kwisi y'umwaka gw'2023 Kasenda yuno mubaro gw'abantu guru kwinga n'emitware 258 kandi abana bakora amakagaru kwinga n'55 binja hari abana bahinje b'ibitoki kandi nubagira ngo abakuru bo kubabonera yikorero kwenda ngo batandike kutunga cyangwa kurwa mu bitoke byabo Otafire aruho Amon town clerk wa town council yemwe nagira ngo ibura ry'amaizi marungi enguuto mbotire ho n'ubutagira amashanyarazi bikibaberiri baro mu nkito ubwo nayenda government bahereze sente kwenda ngo bakore bintebe so mejare ebisubye bitine bishatu byebyo enguuto amaizi n'amashanyarazi akwiryo bwegese amashomero tukine nsima government we have 3 government primary schools konka mukoro Okurahiza abebembezi ba town council meya wa town council byamukama wirba azirengwa amana nibija kubanza bagateka hakumaririze mu buga nkuru za town council okora hakizubuke by'amaizi hamwe n'amagara ebyo kubanze bikuru munonga projects nuko yango namalira headquarter zit offices zaho kuba tubya bimu zinikuwa twagira amaka twarwa mu mpandisa in the name of the Almighty God that I will be faithful gasha kwa Jonathan Singwire so ko twabagambira